حاجه معانا معلقه زبده محترمه كده عشان برضو دي هنحتاجها في العيش، ودي بيضه عليها شويه ملح، انزل بيها هنا اهو. حاول كده توزعها تبقى متساويه من كل ماشي انتوا فهمتوني. حاول كده توزعها تخليها متساويه من كل حته عشان تبقى توزع الرغيف كويس. شويه جبنه بقى ايه، عندك جبنه موتزاريلا شغال، جبنه براميلي شغال، اي نوع جبنه مش هيقول لك لا. وانزل كده بشويه هنا. ايوه هنجيب بقى رغيف العيش بتاعنا، هنشيل ظهره من وشه، هننزل بقى بالحته دي هنا اهو كده اهو. كلام جميل. المفروض ان انا اقلبها ازاي بقى؟ ايوه واقلب كده يا هبده يا جامد. الله بس عظمه قوي. سيبه الرغيف اللي من تحت ياخد وش تحمير، والناحيه التانيه من الرغيف برضه تكون استوت واتحمرت زي دي. وعلى الوش ده بقى هننزل كده ايه بشويه لانشون، حتتين كده او ثلاثه على حسب انتوا بتحبوا اللانشون قد ايه. وهوب ننزل بقى بحته الرغيف التانيه من هنا اهو. لو عايزين تزودوا جبنه فوق اللانشون برضه شغال، بس احنا بصراحه حطينا الجبنه كلها في الوش التاني. حاسس افكر